اف حال کوچبرین عفرینی لکامپین نافچیا شهبایه گونن سار و والا اف گون نهابون پناگه اجبوب هزاران زیاندیتین اردهجه گوش حلبه و گند و باجاروک نافچه در بدرمانه اف دیمن جناف گون مالباتا که گوش نچاریج عفرین کوچبری نافچه بویا جرو داوره هات نشاندن گونن کامپه بخوا نلگور مرجن کامپن فرمینه کوچبر و مهوان وان جسر و سرمایه ویزستانا دجوار ناپارێزن کوچبرین کو پێویستی ئەوان بخوا بە ئالیکاریە هەبوو بارێ کوچبرên نو بە تەناسەرێ خوا هەلدەگرن. ام المنطقة شهبانة بحزارة إنسان برضو كوچبري عفريني برضو بشتي بهزوهات تشيكن حلبة الشهبة القدارات تشيكن سوريا ملبات حلبة شيخ مقصود والشرفية بري خودان شهبة سادان ملبات وطن شهبة وتخدمات وتو مساعدات حتى نقوه ناقشتن عائلاتنا وابن الوطن البر بيجيش تيجي بحاجاتنا ام دخوزن مساعدات ببونا بأقصى سرعة به بهتری 1200 مالباتن زیاندیتی جهردو تاخن شیخ مقصود و اشرفیه و جهن گند و باجاروکن شهبایه خل کامپین کوچ برانگرتنا نشتچیه کی کامپه کوچ روداوی را آخوی بانگ لحمو رخستن و سازین مرووی دکا که هری زو آلیکاریان بگهینن حوجه داران زحمتي يعني فر يعني ضعيف وش بعيد بعدا فر وش تبي زوج هين زيدا برج ذاكر يعني بجارك يعني مساعدات فر كمان يعني وضع الارض وضعي ملات يعني نا فر بجارك تشتيخ ناج كان نا دارمون نا خوران يعني برسو كمان يعني فر كمان يعني ام فذلك ام دغازن يعني دنجما هاري عالمي بمنظمته و يعني او بكن بيخبر ما بكن يشتري بملاتوش يعني بحاجه يعني زياد بحاجه يعني جافکانین کوژناف کامپان شتور آمدیایی یا روداوی را آخوینه دبیجن کو اوش همو آلیان و دور پیچگرینه لگوروان جافکانیان نافچه شهبای تاک نافچه لسوریه و روش آوای کردستانه کو حتی نها تو آلیکاری جره نهاتنه پیشکش کرن. حسین عمر روداو